सुजलपा नमस्ते थौयागु नेपाल भाषाया मोमो बुखजुना ओजुराजी सजुला महर्जन नपा प्राविधिक पासादु सराना महर्जन आन दसले नेपाल नादिसा थौयागु मोमो बुख लुयाभा छुभच्चा कुहावल शुक्रबार लुयाभा छुभच्चा कुहावगुदु नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघ कथा बिहिबा टोलाया गुई पेडो नेसना कारोबार जुगु छापावालु शुक्रबार कुहावया गुतो न्यास कारोबार जुगुदु अथे तेजाबी लु गुई पेडो कारोबार जुगु खसा अथे थौ शुक्रबार भाटासा स्थित हे जुगुदु बिहिबा टोला जिन छसव चेटका प्रति तोला जुगु भा शुक्रबार न उगुहे भाव कारोबार जुगुदु सोनिगले थप छिन खुसव छिन्यामा संक्रमित बिहिबा निचिया दुनी सोनिगले जक थप छिन खुसव छिन्यामा कोरोना संक्रमित लुगुदु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कथा बिहिबा देन्यंक नि खुसव खुइपेम संक्रमित लुगु मध्ये ये जिन सोसव सुई च्याम येले सचिव च्याम वो खोपे गुई नेम कोरोना संक्रमित थप जुगु ख सोनिगले जक आटक नि गुदो निसव सुई पेम संक्रमित लुई ढुंगु गुदुसा थुपी मध्ये पी निडोव न्यासव पेम संक्रमण मुक्त जुई ढुंगु गुदु अथे निसव गुम संक्रमण मुक्त जुगुदुसा नि च्यामेसिया जान वंगुदु खोपया आतक नि न्यासव चिन गुम संक्रमित लुगु दुसा थुपी मध्ये पी सोसव चेसोम संक्रमण मुक्त जुगुदुसा खुई छमेसिया जान वंगुदु ये जिल्लाया सीडीओ जनकराज दाहालिया त कोरोना संक्रमण ये जिल्लाया प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीडीओ जनकराज दाहालिया त कोरोना संक्रमण पुष्टि जुगुदु प्रजी अ दाहाल बिहिबा गृह मन्त्रालय त थोख जहानिया त कोरोना संक्रमण पुष्टि जुगु जानकारी बिगु ख गृह मन्त्रालय प्रवक्ता चक्रबहादुर बुदान दाहाल बिहिबा कोरोना पुष्टि जुगु जानकारी बिगु ख कनादिगु दो दाहाल आ होम आइसोलेसन चुनाचोंगु जिल्ला प्रशासन कार्यालय ये निथंगु दो चालकको सहचालक प्रहरी नियन्त्रणे ड्युटी खटे ज्याचो मह ट्राफिक प्रहरी या त आर्थिक प्रलोभने लाके त सोमह चालकको सहचालक या त प्रहरी जोंगुदु मोहनी नखया इले सवारी नियम हाचांगया सवारी साधन चले या पिन्द कारबाही या त सोगु प्रहरी या त हे आर्थिक प्रलोभने लाके त सोपिन्द प्रहरी कारबाही यागु ख ट्राफिक प्रहरी महाशाखा या कथा न्यासनिसे स्वतोतका दाबिया प्रहरी या त प्रभावित या त सोपी च्याम चालकको सहचालक या त प्रहरी कारबाही यागुदो किफली मोहनी व स्वन्तिया फिन्टुना कालाबिल इन्द्रायणी परिवार क्लब केपुपाखी मोहनी स्वन्ति व नुदया लसता फिन्टुना कालाबिल व टुच्चा ज्याजो यागुदो किफली सामाजिक क्रियाकलाप सक्रिय क्लब कोरोना महामारी त ध्यानेतया सामाजिक दूरी कायमना उगु ज्याजो यागु ख क्लब या नायमीम कुमार महर्जन सभापतित्व न्यागो ज्याजोले छ्यान्जे राजकमल महर्जन सुनिल लस्को सयना दिगु ख किपु नगरपालिका वडा नम्बर 1 या वडा अध्यक्ष नाप किपु नगरपालिका 4 महिला व स्वास्थ्य विभाग प्रमुख हर्षमान महर्जन वडा नम्बर 2 या वडा अध्यक्ष नाप किपु नगरपालिका सम्पदा पर्यटन विभाग प्रमुख रमेशमान डंगोल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय दुजा सुरेन्द्र मानन्दर नेपाली कांग्रेस किपु नगर समिति सभापति कृष्णमान डंगोल लगायत फिन्टुना नचुर बियादिगु ख ज्याजुले किपुया कासा खनिसिंह सम्बन्धित नाप तिथि खया विशिष्ट व्यक्तित्व बिनिगुन उपस्थिति दुगु ख काभ्रे पोस्ट सम्पादक विष्णु प्रसाद चौलागाई बन्त कोरोना भाइरस संक्रमण लिपा वासया कच्रो मह काभ्रे पोस्ट्या प्रधान सम्पादक नि छदया विष्णु प्रसाद चौलागाई मन्त वंगो असो 26 गते निसे चौलागाई कोरोना संक्रमण पुष्टि जुगु ख वया लिपा होम आइसोलेसन चुना जुगु ख तर ज्वरो वो पोजि ढुंगा कार्तिक 1 गते चौलागाई वास याके गुयानिटी ओम अस्पताल भर्ना यागु ख थते वास याइकु छोले ओम अस्पताल या ठौ शुक्रबार सुठे 4 बजे मधुगु ख चौलागाई तान ह्यनि सिंह पत्रकारिता क्रिया सिल खसा वेक छगु इले नेपाल भाषा निप विश्वभूमि या जया या ठुंकुमा
म ख एटीएम मेसिन तोडफोड यामह जोन टनहोया डमोली चोंगो माछापुश्रे बैंक या एटीएम मेसिन तोडफोड यामह पर्सा सुनौली गाउँपालिका 2 छि दुमह छिन गुदया किरण द्वानिया या त चोंगुदो ब्यास नगरपालिका 4 ट्राफिक चोक लगाया राजमार्ग लसिथे बैंक या एटीएम मेसिन तोडफोड याना घेवा खुया यिंकेको योजना जना एटीएम या पिन स्क्रूप एटीएम मेसिन च्याका चोंगो अवस्था बानिया या त बिहिबा चोंगो ख जिल्ला प्रहरी कार्यालय टनहुया प्रहरी नायब उपरीक्षक युवराज तिमल सिन्हा बानिया पाखे सचिव सुई न्याउठान नाइट्राजेपाम लागू औषध न बरामद जुगु जानकारी बिगुदो अभियुक्त विरुद्ध हे तनहु जिल्ला अदालत पाखे लागू औषध मुद्दा म्याथ प्यागुदो चितवने कोरोना निमसित चितवन मेडिकल कलेज वासयाका चोपी निम सिगुदु छम चितवनिया व मेम रुपन्देहिया मिजं चुकु ख थागुदु चितवनिया रत्न नगरपालिका वडा नम्बर 9 या चे च्याडया मिजं थौ 6 बजे जुया 47 मिनेट वंगु अस्पताल सिगु खसा किशोर अधिकारी जानकारी बिगुदु थथे रुपन्देही जिल्ला पुतोल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 8 या चे पेडया मिजन कोरोना संक्रमण कारण सिगु ख कार्तिक 3 गते कोरोना पुष्टि जुया 11 गते अस्पताल भर्ना जुमह वंगु बहनी 11 बजे जुया 47 मिनेट सिगु ख अस्पताल निथगुदो मास्ट्रेथुन आ हेभी मेटले मोहनी नखया लसते नु कथया मास्ट्रेथुन सार्वजनिक यागुदु खि पछिमा सितार तानपुरा जल तरंग आदि परम्परागत लोक बाजक छेला मास्ट्रेथुन पिहा वया चंगु इले लिपांगो इले हेभी मेटल या फ्युजन याना मास्ट्रेथुन सार्वजनिक यागु ख द लाखे ब्यान्ड हेभी मेटल या लसे मास्ट्रेथुन सार्वजनिक यागु ख नेपाल भाषा या सांगीतिक खेले हे डक्ले नापांगु खुसी हेभी मेटल या मे हागु दाबियाना वया चंगु ब्यान्ड न ठुसी मोहनिया लसता उकथ हेभी मेटल या फ्युजन मास्ट्रेथुन सार्वजनिक यागु ख नि जिन सोदन ह पलिसा जुगु ब्यान्ड या थम्प तछाका पासापि थम्प तछाका धागुमे उगु इले तसक लोग हागु ख राष्ट्रिय फुटबल टोलीय प्रशिक्षण यहाँ नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीय प्रशिक्षण मिगा बिहिबानी से यहाँको खसा बंगलादेश नापा महत्वपूर्ण कासा या नीति नेपाल मिगनिसे प्रशिक्षण यहाँको ख नापाङ्गो प्रशिक्षण त्रिपुरेश्वरिया दस्टर रंगशाला मिगा 2 बजे यहाँको खसा एम्फा खेलादिया त्रिपुरेश्वरिया बोल ट्रेड सेन्टर या तगुदुसा दक्षिण प्रशिक्षण या नीति राष्ट्रिय खेलकुद परिषद एन्फायत अनुमति बिगु ख नेपाल व बालगोपाल महर्जन या नेतृत्व तयारी यागु ख मुख्य प्रशिक्षक योहान क्लानिन स्वदेशी दुगु कारण एन्फा महर्जन या त टीम सुएको जिम्मेवारी तक बिगु ख मिस्टेत लतोका जाँच यागु मामिला कतार माफी फोन कतार थगो राष्ट्रिय विमानस्थले मिसापि यात्रुटेत आपत्तिजनक कथा जाँच मागु खि माफी फंगुदु गु अक्टोबर 2 तारिखे दोहा चोंगो विमानस्थले छम ह्याउ मचायत 4 वान्छेगुया बाल्टिने वान्छा तगुली लुइवो विमानस्थले दुपी सकले मस्तेगु जाँच मागु खसथो जाँच यागु छोले मिस्टेत एम्बुलेन्स तया यंका अन्डरवेयर टका तोका जाँच यागु ख उबले विमानस्थले चनाचोमी चिगुदानी मिस्टेत जाँच यागु छोले छिनच्याम अस्ट्रेलिया या अनांगटा लागु खसथो जाँच कारण गुलिके मिस्त ग्यागु निराशगु खनेदुगु ख प्रत्यक्षदर्शीतेसा थागुदो थयागो मोमो बुख थनेको जागुदु प्राविधिक भाषा सराना या तहयको एको सुबा बिसे जी सजिला महर्जन या त नवनिको उजब्या दिस सुबा जेमा भा